пайроҳаи зиндагӣ пурпечутоб аст ва мушкилоти зиёде дорад ва на ҳар кас метавонад дар ин пайроҳа муваффақ бошад. дар зиндагӣ марҳилаҳое ҳастанд ки мисоли истгоҳи пайроҳаро мемонанд ва маҳз дар ин марҳилаҳо инсон гоҳе ба андеша меравад. масири дар зиндагӣ бозёфти хешро менигарад, бурду бохти онро таҳлил мекунад ва бо мақсади идомаи роҳ камар мебандад. танҳо иродаи комил ба инсон имкони муваффақиятро медиҳад. имрӯз аз пайроҳаи шахсияте қисса мекунем ки баҳри созиши як рӯзгори зебо кӯшидааст. корманди шоистаи тоҷикистон, аълочии кумитаи телевизион ва радио Баҳром Сайфуддинов зодаи деҳаи Шуроби ноҳияи Ҳисор аст. ӯ дар ин деҳа соли 1949 ба дунё омадааст. замони бачагиаш дар кӯчаҳои деҳа сипарӣ шуданд. давраи кӯдакии ман дар оғози солҳои 50 рост мегӯяд. тасаввур кунед ки ҳолиам ба хотири ман биёяд, агар шабҳо хобам намебарад. ин қадар лаҳзаҳои ширин, ин қадар лаҳзаҳои гуворо буд. афсӯс ки таърихро ақиб гардонда намешавад. ва ин даврони бачагию он қиссаҳое ки дар он давраҳо сол мешунидему медидем бо чашмони худам, он танҳо дар ёдҳо монда халос. бисёр хуб гузаштагааст даврони бачагии ман, чунки оилаи мо як оилаи маорифпарвар, оилаи илмдӯст, як оилае буданд ки дар ҳақиқат фарзандро ба роҳи нек тарбия мекарданд, далолат мекарданд. чун деҳаи Шуроб дар наздикии шаҳр ҷой дошт, аксари сокинони деҳа ба заводу фабрикаҳо ба кор мерафтанд. барои деҳқонон бошад, заминҳои кишоварзӣ аз ҷумла пахтаву гандум хеле зиёд буд ва аксари мардону занон ба ин заминҳо ҷалб карда мешуданд. калхоз буд он вақто, замини пахта буд, замини кишт буд ва бештар бо пахтакорӣ сару кор доштанд. даврони бачагӣ хачхел аст. бозӣ бо ҳамсину солҳои худамон, велосипедронию, даводаву, чилику дангалбозиҳою, футболу, ҳар гуна бозиҳою. як вақти муайян мешуд ки мисол мо ба кӯча мебаромадем, як 2-3 соат мо бачаҳо кади бозӣ мекардем. ана ҳамин лаҳзаҳо ба хотири ман дар ҳақиқат агам чеҳраи ҳамсинсолҳои худам, ҳамсинфҳои худам то ҳол боқӣ монданд. баҳром соли 1954 ба мактаби рақами 15 ноҳия меравад. дар ин мактаб ӯ аз бахшҳои гуногуни соҳа таълим мегирад, вале чун худ мегӯяд, ҳанӯз то замони мактабӣ ӯ соҳиби дониши аввала буд. соли 1954 ман синфи якум барафтам. аллакай ман тайёр будам ба мактаб, чунки дар оила ҳам китоб буд, ҳам омӯзиш буд, хусусан аз ҷониби модарам, ки ин қадар сахтгир буданд, ин қадар мо ҳамин сахт меқабиданд ки мисол ҳамин ақламон ки даромад, бояд мо ҳарфшинос бошем, бояд мо китобхон бошем. ва вақте ки мисол синфи якум барафтам, ман ягон хел азоб накашидам. ман аллакай тайёр будам ба мактаб. ва яке аз мактабҳои аз ҳама пешқадамтарин ки бо 3 забон дар он ҷо таҳсил мекардам. ҳам русҳо буданд, ҳам ӯзбекҳо буданд, ҳам тоҷикҳо мо будем. дар ҳамон ҷо мисол таҳсил мекардем. ва дар кадом мусобиқаҳо ё дар кадом олимпиадаҳое ки мисол мешуд ва бачаҳои мактаби мо хеле ҳам пешқадам буданд. хусусан ман худам чанд бор ба олимпиадаҳо иштирок карда ҳастам, ба олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ дар ҳамон давраҳо. ва албатта диплом ҳам доштам, дар онҷо як мукофот ҳам гирифта будем дар ҳамон давраҳо. дар мактабе ки Баҳром дарс мехонд, ҳамеша чорабиниҳои фарҳангӣ сурат мегирифт ва ин вохӯриҳо дар дили наврасон ҳаваси касбу кори гуногунро зинда мекарданд. маҳз ҳамин гуна вохӯриҳо дар дили Баҳром ишқи саҳнаи телевизиону радиоро тавлид кардаанд. шумо медонед, ин як романтикаи давраи бачагӣ аст. касе омӯзгор шудан мехост, касе табиб шудан мехост, касе лётчик шудан мехост.
тасаввур кунед ки ман ҳатто дар гӯшаи хотирам нест ки ман коргардон мешавам, ман ҳунарпеша мешавам дар синемо ё ки дар телевизион. ин аз ин чиз сар шуд ки дар яке аз рӯзҳои бисёр хуб аз радиои Тоҷикистон мактаби мо ба омаданд. یک از حلیمه نصیبولی نبودن، با کدام یک اپراتور بگن، اپراتوری که ثبت آواز بود اون وقت. و همین مصاحبه های ما بچه‌ها گرفتن برای صبحی پیانری. و با من همون حلیمه نصیبولی گفتن که آواز تو بسیار خوب است، بسیار چهرات، بسیار عجایب. تو میخوایی که مثلا با صبحی پیانری بیایی و مثلا برندگی کنی. انا خیلی من اکنون چی میتونم بچه یوش البته همین خیلی من برادرم سال 1964 اولین مرتبه به رادیوی تاجیکستان آوردن. رادیوی تاجیکستان آورد ثبت آواز بالای همین پشت بود، گلاو پشت بود در همینجا. آشنای دوم استودیو بود. در همون استودیو اولین مرتبه من یک حکایه برای صبحی پیانری خواندگی بودم و بالاخره همین خیلی شد که من هر هفته آمده الان صبحی پیانری میخواندم. соли 1964 баҳром сайфуддинов баъди хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳояшро гирифта дар қатори ҳамсолонаш ба донишгоҳ меояд ва интихоб мекунад факултети филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, имрӯза донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ва миёни ҳазорон нафар довталабон иқбол ба рӯяш механдад ва соҳиби номи донишҷӯӣ мешавад. این راستگاه برای اویله ما همین قدر یک لحظه خرسندی بود که تصور کنید که هم صنف 10 هم صنف 11 در همون دوره ها یکجا تمام کرده بودند و در شهر دوشنبه همین اگر محبت هم باشد اگر من میگم همین برای سوزن پرتویی جای نبود. این قطر داوطلبای و یک قطر ابیتورین میگیم بچه‌هایی که مثلا با مکتب عالی داخل نشوند جمع آمدگی بودند، پدر و مادرشون. و من در خاطر دارم که با فاکولته فیلولوژیا من حجت سپردم. حجت من تا حالی رقمش در خاطرم هست 1750 رقم بود در یک فاکولته. تصور کنید و همگی 75 نفر باید دانشجو بگرفتند و خوشبختانه ما داخل شدیم. در دانشگاه عالمان علم و فرهنگ برایش درس میگویند و از صحبت این شخصیت‌ها بهرام همچون یک جوان نوگام در راه ایجاد تربیه میگیرد و پیوسته میکوشد تا در این جاده بیشتر آموزد و تجربه بگیرد. وقتی مثال ما همین اودیتوریا با می در آمدیم، اون کس می در آمدن یک رخا کن که بودن قاسم بودن، محمدی بودن، حسین زاده بودن، اسراری بودن. با همینو وقتی مثال با همین و اودیتوریا می در آمدن لکسیا مثال خواندن از سر بکردن، همه با دقت هر یک حرفی که از دهان استاد میبراید آنها با کتابشان علاقه نوشته میگرفتند. اینقدر تیز میگفتند. همین تیز نوشتن ما از همین لکسیا نویسی همین استادا ما یاد گرفتگی هستیم. فهمیدید؟ هر یک مثال 10 روز 15 روز بعد یک آبش تتراد میگفتیم. 96 ورق داشت، همونو پر میشد. راستیه. بعد بسیار سختگیر بودن استادان، نهایت درجه سختگیر بودن. وقتی امتحان میشد تا امتحانه اینقدر سخت میگرفتند، اینقدر میپرسیدند، هر یک موضوع تکرار به تکرار میپرسیدند. لیکن یک خصلت عجیب داشتن که وقتی که همین امتحان که شد، روز امتحان علاقه او قدر سختگیری نمیکردند، چون که میدونستند که ما علاقه آماده هستیم، ما تیار هستیم. بهرام سیفالدینов از سالهای دانشجویی همکاری را با تلویزیون تاجیکستان آغاز میکند. بیشتر در برنامه‌های تلویزیونی شرکت میکند و با مشکل‌های کاری ساحه آشنا میگردد. بعدتر بهر خوبتر آموختن ساحه در بخش آماده نمودن کارگردان‌ها در دانشکده صنعت تاجیکستان تحصیل میکند و در تلکانال استانکینا تجربه کاری میگیرد. این همه تلاش برایش امکان میدهد تا در آماده نمودن برنامه‌های تلویزیونی نگاه خاصی داشته باشد. در حقیقت همین کورس عالی که ما در اونجا رفتیم یک دروازه، یک دریچه بسیار کلان برای ما کشاد
назари мо ба дунёбинӣ дигаргуна шуд. акун тасаввур кунед ки телевизиони аслан ки дар дунё яке аз телевизионҳои аслан пешқадами шӯравӣ буд. ин қадар имкониятҳою ин қадар намоишномаҳою вай студияҳое медидед, вай барандаҳое медидед, вай коргардонҳое ки дар он ҷо кор мекарданд. ин барои мо бисёр мактаби бузург буд. шояд ки ана ҳамон мактаб буд ки мо имрӯз ҳамчун коргардони мисол чӣ гӯям як таҷрибадору як коргардоне ки мисол аз дастмо як кор меояд ба воя расидем. пайроҳаи рӯзгор ӯро ба даргоҳи телевизион ва радио меорад ва нахустин кораш дар ин бахш аз барандагии барномаи радиоии субҳи пионерӣ оғоз мешавад. баъдтар ӯро ба телевизион даъват мекунанд ва он ҷо ӯ барномаҳоро барои кӯдакону наврасон омода мекунад. дар ин даргоҳ ӯ аз соли 1968 то соли 2010 ҳамчун коргардон дар идораҳои гуногуни телевизион ва бахусус идораи ҷавонӣ ва адабӣ фаъолият кардааст. вақте ки мисол ман ба телевизион омадам, аслан аз кино омадам. ман дар телефилм будам, бевосита бо кино кор мекардем. аввалин филме ки мо кор кардем бо ҳамроҳии Равшан Турабеков, ин филми «Ман сарҳад» буд, як граница мегуфтад. ин идораи телефилм аз телевизион каме ҳам ҷудо буд. лекин азбас ки ҳамвақто мисол кадр намерасид дар телевизион, устод Шамси Қиёмов саркоргардони телевизиони Тоҷикистон буданд, Акбар Ҷураев вукас буданд, ҷонишини раиси кумитаи телевизион ва радио Амирҷон Шукури раиси кумита буданд. баъд ман гуфтам ки шумо телевизион bagузаред, тамом мо шумо телевизион мегузаронем, шумо бояд дар телевизион бояд кор кунед, фаъолият кунед. ҳамин тавр ман аз телефилми Тоҷикистон ба телевизион баргаштам, ба идораи ҷавонии телевизиони Тоҷикистон, ки он вақтҳо сармуҳаррир Шодравон Меҳмон Бахтӣ буданд. бо он кас кор кардем. аз ҳамон давра аллакай фаъолияти иҷодии ман сар шуд. ман ҳамчун иҷодкор, ҳамчун коргардон ҳамин зина ба зина сайқал ёфтам. аз тарси азамати бузургвор ва овоза ки касе гунаҳгор аст, аз ягона роҳ сумҷе ки то дарун мебарад гузашта наметавонад ва ин одамонро ба вохима меорад. чакчаки об аз боло ҳаст, об мечакад ба қисмати дасти рости ман чашмаи Мурод қарор дорад. мардум инҷо чашмаи Муродаш мегӯяд. дар бораи бузургвор қиссаву ривоятҳо фаровон. мегӯянд ки аз чанги адуб захмӣ шудаву уштураш ба ин мағзӣ овардааст. ва дар ҳамин давра аз рӯи асари Ҷорҷ Голсуворси аввалу охир як видеофилми бисёр олиҷаноба мисол ман ба саҳна гузоштам. амвоҷи зиндагӣ яке аз видеофилмҳои ман буд. духтари ҷасур иборат аз ду қисм ки ин қадар овозадор будем, ин қадар тамошобини зиёд дошт ва бештар талабномаҳо менавистанд ва такрор ба такрор намоиш медоданд. ин чиз буд, гвардияи ҷавон буд. хулоса чунин барномаҳои бадеии ҳунарӣ дар ҳамон давраҳо аз ҷониби ман як 5-6 таҳия гардида буданд. боқӣ монда барномаҳое ки шоу барномаҳо мегӯянд ҳозир, ва шоу барномаҳо ба ихтиёри идораи ҷавонии телевизиони Тоҷикистон буд ва ман будам дар он ҷо, Ҳалими Санҷидов буд коргардонҳо, Шодравон Абдуллоҷон Ғафуров буданд. мо ҳамин барномаҳои калона таҳия мекардем. баҳром Сайфуддинов аз соли 2010 дар киностудияи Тоҷикистон
به حیث هنرپیشه و کارگردان کار کرده است. مؤلف و کارگردان فیلم پری از پس کوی قاف می باشد. این فیلم یکی از کارهای ماندگار بهرام سیف‌الدینوف است که در اساس روایت‌های مردمی و حیات مردم کوهستان ایجاد و نواربرداری شده است. داداشت سرجنگی این دروغ است. این تهمت مردم باور نکنید. چپ پارزه کجا کجا گوش میگیری؟ یه آدمی گنده بلا هم نمیزنه. بیچاره خواهد وای از چونون چا میخوردی؟ در این دوره که مثال از سال 2009 تا سال 2015 در طول 6 سال 12 فیلم حجتی و 2 فیلم هنری برداشتم که یکی از همین فیلم های هنری بیوسته به قلم خود من تعلق دارد. این فیلم هنری پری از پس کوی قاف. بعد فیلمی که پیش از پری من تهیه کرده بودم این معجزه عشق بود. معجزه عشق هم با واسطه تلویزیون سینما و با واسطه کینوتئاترها چندین مراتب پخش کردیدن و تماشابین این فیلم ها را خوب در خاطر دارد و تا حال رفته ایستادن این نمایش ها. آزنک لابای دادا جونش؟ اینجا بیا. تینجیمی خودش دادا جونش؟ شین شین با شما چی شد تینجیمی مردک؟ این گپو کلاچه ها از کجا؟ کدام گپو کلاچه ها؟ نمیدانی؟ نمیدونم دادیش. از مردنم خبر دارم و از گپو کلاچه تماما خبر ندارم دادا جونش. میدانی که عائله ما هم در همین جمعیت موقع خود را دارد. ها؟ در محله آوازه و دروازه ها شده است که هر شب دخترت را کدام یک جوان تا دری خانت گوسیل کرده برآمده می رود. توبه. ما همراهی بهرام جان از دوره جوانی شناسیم، همچون ایجادکار دوستیم، مصلحت‌دی یکدیگریم. در چندین برنامه ها یکجا بودیم تا این ساله. انا در چگیلک یکجا بودیم، برنامه بود چگیلک. من فیلم گرفت، فیلمی تازه تاجیکی. بعد در کارگردانیش به من چی جهت‌هایش معقول شد که اکتورهای بهترین جمهوری جلب کرده توانست، آنها رو از پهلوهای دیگر نشان داده توانست. در فیلم انا پروی از پس کوی قاف ما بالای سناریش یک جایه کار کرده بودیم. من همه وقت در فکر می افتیدم که همه همین چخیل سرجم کرده می توانسته باشد، چخیل این در اکران می گنجیده باشد. و وقتی که اینو اکنون من فرصت نیافتم همراهش روم، چون که من باید در پهلویش می بودم، در اینجا کارهای زیادی افتید و من تصادفاً نتوانستم رفتم. لیکن متریال ها را آورده نشان میداد. من روز تا روز از کارهای بهرام جان قائل می شدم که آفرینت، چخیل در کدام منظره های عجایب و غرایب، چخیل شرایطی همون دوره را نشان داده، چخیل با اکتورایش هر کدامش در نقش خودش عجایبات بازی کردن. همه این زحمتی بهرام جان بود، مهنتی بهرام جان بود. او در این فیلمنامه توانسته است از زیبایی کوهستان دوردست کشور بگوید و در آن بهترین هنرمندان را از گوشه و کنار کشور جلب نماید.
дар як рӯзҳои бисёр хуб ҳамин моҳи август буд ё сентябр буд ҳамеха мо бояд мерафтем барои даворбардорӣ барои ба кор андохта шудани як геси хурд ба ноҳияи Мастчов. ҳамитар мо рафтем мошинамо якҷо мошинамо наистод. ҳамин хай роҳҳои кӯҳии айни қатъи тасаввур кунед. Рафтем ин қадар роҳҳои ҳамин пурпечутову ин қадар хавфноку. Вот бинам аз дур як деҳае пайдо шуд. Хан наздик рафтем мебинам хона болои хона рафтагӣ аст. бовар мекунед ман орзу мекардам ки бана ҳамин хел ҷоҳое як бор ман бинам бошад оё ё не. фаҳмидед айнан ҳамун тасаввури худама зиндаша ман дар ҳамон ҷо дидам. ин деҳа деҳаи вешаки ноҳияи айнӣ буд. ман таки истед ҳамҷа мошина ман кардем баъд фуромадам дам гирифтан одамо баъд аз хеле роҳи дурмадароз ман ҳамин рафтам аз боло аз поён ҳамун деҳая аз чор тарафаш ҳамин хел дидам мо коргардонҳо чӣ хел ҳамин аз нуқтаи назари камера аз нуқтаи назари кадр мебинем ки ҳамаша тамошо кардем. дар ҳақиқат ҳамин деҳа барои ман ниҳоят дараҷа таъссуроти калон гузошт ва ман аз фикри ман ҳамин деҳа дур намерафт аз ҳамин деҳа ки чӣ гуна деҳа аст ки тасаввур кунед ки ҳавлии як нафар боми як нафар аст. ҳавлии як нафар боми як нафар аст. ин қадар кӯчаҳои як сангини олиҷаноб ин қадар як дарёчаҳои хушро омада истодасту. ин бовар кунед ин ба қавле ки умуни постижимои так ман анамихел як таъссуроти олиҷаноб буд. аз фикри ман ҳеҷ нарафт ва ман ҳамихел мақсад гузоштам ки як филме офариданам дар кор ки бошандагони ҳамин деҳа киҳо бошанд, тарзи зиндагӣ чӣ гуна бошад дар ин ҷо. як чизи майда як диҳа гуфта ки бари оё шумо медонед ки қабри занро чуқур мекунад. мурда зинда шуде. кани дафча бе даст хони ман. дастатро поён кун. ҳама розӣ. ман муқобил. پهلوی دیگری ایجادیات قهرمان ما را نقش‌آفری تشکیل می‌کند. او در این جاده با انتخاب کارگردان‌ها در نقش‌های گوناگون هنر آفریده است. در فیلم‌های مرگ بیگناه، نقش ملا مراد، سرگذشت خواجه، نقش شاه بندر، من گناهگارم، نقش دکتر، در آرزوی پدر، نقش راننده تاکسی، پری از پس کوه قاف، نقش لحظوی و در فیلم قصاص نقش سلیمان را آفریده است. در هر یک نقش خود کوشیده است تا صمیمیت قهرمان را نشان داده باشد. بعد این وقتی که من کارهای بهرامجان می دیدم بسیار میخواستم که اگر فیلم گیرم در یگان فیلمم همراه هم باشد، همچو هنرمند، همچو اکتور. و همین خیلی هم شد که فیلم مرگ بیگناه را گرفتیم. در آنجا قهرمانی به من لازم بود که با یک تعریف گویم فاجعه همان فیلم برداشته تواند. رول ملا که نقش فاجعه‌ای بود در حقیقت. بهرامجان را تکلیف کردم، آمدن و این نقش را به درجه بازیدن که در مرگ بیگناه میتوانید و نبینید تمام درام لازمی را در همین فیلم جا کرده توانستم. تستر های بچه های نماز جمعه در میکنیم. مردم چی میگوید؟ تستر های اوتا
در پیش از رفتش ماشین حضرت برزو. ای کن از ماشین ها پیش گذر. اما پیری برزو میشود. آتش آشنای خودم است. مادرش دختر خواندم است. او برزو با دم و نفسی من به این دنیا آمدم. ای کن. بعد این فیلم چندین نقشه های پیش آمد، مصلحت های پیش آمد که بغیر از آنه که او رژیسور خوب است باید که با این نمود خوب با آن تجربه که دارد در فیلم های آینده تاجیک فیلم باشد، فیلم های ما هم باشد باید که اشتراک کنم. بعد خبردار شدم که به خوجند رفتم، در اونجا نقش خوبی آفریدن. از پیشروی های این دوست نزدیکم من همیشه شدم. وقتی که میبینم که روز تا روز خوله های را کشف کرده میتواند در ایجادیاتش، این به من یک خوشنودی زیادی میبخشد. بسیار میخواستم که در ایجادیاتش باز همین خیلی نقش های جدی افتد که بهرام جان آن من از صدق دل گفته میتوانم که از عهده این خیلی نقش ها برآمده میتوانم. در تربیت کارمندان جوان چی در دانشگاه و دانشکده ها و چی در تلویزیون نقش بارز دارد و امید میکند که هر یک شاگردش می تواند دوام دهنده کار ایجادی او باشد. افتخار میکنم که ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسوزاده هستم و از استادان این درگاه علم و معرفت برداشت‌های زیاد کردم. یکی از استادان موفق این بهرام سیف‌الدینов است که واقعا هم از این استاد ما در دانشکده درس‌های خوب برداشتیم، خصوصا هنگام درس در روند درس که استاد به ما کاری تهیه‌گری و یا رژیسوری رو درس می‌دادند بسیار برداشت‌های خوب کردیم. امروز اون چیزی که در تلویزیون ما تهیه می‌کنیم همش ثمره و نتیجه های کار استادان، درس های استادان در دانشکده فرهنگ بود و امروز ما هنگامی که در تلویزیون سینما فعالیت میکنیم استاد در پهلوی ما و آن نازکی های کاری تهیه‌گری، کاری رژیسوری و دیگر عنصرهایی که و دیگر جزئیات هایی که وابسته به کاری تهیه‌گری، وابسته به کاری تلویزیون است تا حال از استادمون در تلویزیون سینما می آموزیم. پیش از آنکه که ما با استاد همکاری را آغاز نماییم، استاد را توسط فیلم هایشان می شناختیم. خصوصا فیلم خیلی هم فیلم خوبم هست، فیلم مشهورم هست، فیلم هجوی پری از پس کوه قاف. این فیلم رو رونماییش رو نیز دیده بودیم و بعدا در تلویزیون سینما نیز اون رو نمایش دادیم، دیدیم. خیلی هم فیلم خوب بود. البته اونجا یک دید و نگاهی خوبی کارگردانی هست. خوب خوشبختانه به ما میسر گردید که استاد عزیز بهرام سیف‌الدین با ما همکار شوند و در پهلوی ما، یعنی یک جای ما چندین لایحه ها رو همکاری کردیم. خوب استاد خوبی کارشون در چی است که خیلی هم دید و نگاه تازه دارند، خصوصا نوبسته از اون که سن و سالشون نوبسته از اون تکنولوژی معاصر رو خوب میفهمند. در هر یک لایحه، در هر یک برنامه یک نوگانی وارد میکنند. او میگوید که کار کارگردانی بسیار مشکل است، زیرا در انتخاب اثر، انتخاب صحنه، قهرمان و دیگر مشکلات ها همه به دوش کارگردان است. کارگردان وقتی کاری را آغاز میکند باید بداند که کارش تا کجا دوام میکند و در این کار کدام هنرمندان او را همراهی میکنند. او کارمند شایسته تاجیکستان، علوچی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان است
که صمیمیتش را نسبت کار و فعالیتش نشان می‌دهند. او عین حال بالای نقشه‌های گوناگون سر و کار دارد که می‌تواند با صحیفه‌های تازه را در کار تلویزیون و کینو به کار آورد. یک چیز رو میگویم، وای ایجادکاری که وای گفت که به همه کار رو کردم، این مرگی او است. من همین قدر سال کار کردم، من از 50 سال زیاد بشود. من همین تصور میکنم که حالا هیچ کار نکردم من. و نقشه هایی که مثال من دارم خیلی هم نقشه های زیاد هستند. سیناری های اولی جواب نوشتگی هستند. این سیناری ها از شروع بدیهی هم گذشتگی هستند. همش همین نوبتش کردی همین خیلی استادگی است. شاید روزی شود که این ارزوی با هم عملی گردد.